Maruiba Paukara, Kanana Zanabagidamata, Equigi Studio Sida, Lingsinduna Lebiribase, Manipur Sagnaraba, social activist Oza, Dr. KIRAN YENDREMBAM Ozabu Hanma Muktada Ramno Cheresa, Tagacheriosa. Oza ngasigi pauchi singisu ayam headline oinariba pau makhatang ahan bada lakchege aikugi tarani thuisuba Manipur Legislative Assembly gi nipan suba mifam September ani dagi chathanaba governor na samantawina ba recommendation tawba yauna tongan ba warep sing ngasi pangthokiba state cabinet mifam na warep lawkhre haba pau maruina aikugi tarani thuisuba Manipur Legislative Assembly gi nipan suba mifam masi ikogi lakliba September ga ani dagi pangthoklani haba wafam adunioza wafam siga loinana chief minister home minister governor ga kuina wari sana kibagi matang amasu tongan papau se singda su dum yauri adubu aikugi hauzik leiriba Manipur gi issue sida kari karamba khana kibage haba chapchaba paude adumag leitri aduna lakliba aikugi September ani dagi assembly gi mifam famlaba yari haba wafam sida ojagi oiba ahanba wakhalonu kari thambini oza akoina da sengna huzik matam kuidabai tung dai tare khoi irang marakse khoi assembly ga si koina phomon demand to busi mayam tong section of the society ngasi taroga lakpo po to koina September ani dagi smaina torogani ana warep loroga torpu siam ngai fawi aduga masigi manung channa hai tare masigi wari chana manung dangarang chief minister lead to bodo home minister yauna governor ga koi pung amagi mathakta phamaga wari chana habski chapchaba reporting asi khabar sing de koi thengna bu ude aduga masida close door oina mokhoi pung amagi mathakta unnaga wari sarbi matang ji kari oigadabno haibisu koi chapchana khangde adumakpu aikoina khabarna natraga koi miyam na madugi koina wakhalna sagat pa haiga tantra koina khanba matamda koi nahan koi megi traum doi 2026 ta koi gi mangkhiba aduga faraga kuki lalhoboni terrorist na habachingna phaga manghangiba aduga sina koi jun tara 2026 ta phangkhiba mokoi taruk tugi matangda yamna kanna khana ne nambo oramba ya hena khali maramdi kaino da koina 9 member kaino leader high tare of UNC member UNC gi member mapan yauna makoi gi koi deputy CM dai ko yauna unakiba pot adugi potugi mahi phangkidaba pot aruga madugi ona taina bada koi ta sengna tongana koi abrogation of SHU adagi arrest of the preparators of the KNP aruga ban of KNP aduga removal of official deputy CM nimcha kibjen from kano ngasagi magi post of deputy CM lothu haina UNC na kanna demand toriba pot adugi economic blockade handu oi haina madu khangalakpa leiba aduga madugoi firep chapchan leiba potugi matangda oibia handing city thammi arubu aikoina ngasidi ekoi lamdam masida ngasi thuiba tangdu leita da bagi irangi maraksida ngasidi ekoina Manipur Legislative Assembly si ekoi assembly gi session sing amata tawdana functionless oina lerakpa posida prajamiyam ne yam pendab lei adubu ekoina mamangda ekoi masi state subject ni union subject ni concurrent list yawbuni adigi aduni hana mayam tawan bo opinion observation mayam pire adubu law and order gi matang da state subject oibini na ekoi su abrogation tawbagi matang si union yawbu taraga su state ki subject su adum maduda partly mudu yawrabani na state subject ne koina thammiba pots de koi shugi matang koi masi abrogate taw haiba potsima yamna maruiba pot amadi oi ngai talakta adum ngarang han koi chahi amagi extension tawsalakpa aduna masi review meeting pangtho kanda aduna koina tasena article 19 clause 1 sub clause a and b the high right to speech and assembly are subject to reasonable restriction and koi period lei aduga ai koi madugi pot leiba taraga su ai koina hujik thamjari wafam sti koi Manipur prajamiyam gi interest ta hujik su abrogation taw na hari potsi not only from the side of UNC United Naga Council but also from the side of people ni koi prajamiyam gi voice ni si tholei se aduna sigi matakta any cookie tribe haiba potsi masang su koi handaki assembly da mamang da su mamang gi lenga palingai da sasan toringi matam da mud lokthok na basiri en bring tam honar ma pot adum koina ugidab nate adu bu madugi pot to thabak to onthok na ba ngasi bot center of the state si da koi double engine gi government amasu koi si lei na khangbani na madugi pot tu gi khudong chablar masi to bi chum me na ai thamjaningi aduna hauji ekoina assembly gi pot phambagi pot ama lakpasida ekoina hygienic badi ekoi lawmaker legislature mayam singduna makhaki masa ki moral responsibility to subsana fixed to biraga lobiraga and the high first and foremost duty is to protect dignity of the house that means to protect life and property of common people aduga ekoi gi safeguard koi praja miyam gi safeguard tawna widam tam koi miyam gi mute oina masagi makokta madukok khong naraga koi awaba polum nungai ba polum mayam ama lewaki interest pu gadabani haiba potse makai makoina kaufade haiba potse ma aham rong ge roibin thamjaki thaka chiroza mai sengla bawa from thambire oduga oza koi gi
NRC की matang da lakcharabada aikoi census tawdrikanda NRC hana tawbiyu haibasi mayam punamaki aikoi gi changsalakpa apunbagi khongjang ama oina leiringai mafam sida marak sida maru oina aikoi gi census tawba asi Manipur asi kanana bagi achoba khongthang amani haibasu haijaninge adu marak sida tongan tongan ba aikoi gi panelist mayam na su tongan tongan wafam kyama aduga thambi ki wafam leiraba matama sida aikoi gi hauji ki oina aikoi gi NRC ki matang sida ojagi point of view da hauji ki oiba kanosi karamba phibam da leiri kari lokhatpa yari haiba NRC ki matang done oja kai haibini tasina ji tastan thamme ba ko census to una ko lamdam kan no have the census ki nate NRC to una kan gadawni hai janingi aru tasina ha gadi NRC khatana kan gadaw nate ai khoi gi tasina pan India gi hu NRC se amata tawdri accept Assam natana but Assam da to ta Assam da NRC tawna madugi marak ta kan tho kan delimitation to thoki pot se adana hoji te khoina protest to godaba se khoina delimitation to yaroi ekoi NRC phajana tawdri phog that means ekoi gi as real Indian sing ekoi India gi soil sida ekoi masak khangdo kanda ekoi real Indian nataba foreigner natraga illegal immigrants natraga ekoi gi changjal aiba thomjal aiba mayam sing ja hana khantho ga masak khangdo kanda ekoi census to haiba potchi ekoi 14 CSOs amadi JFT na ngasi talaga dum la e makoi gi kaino sidum chapmana na dum makoi gi kaino sing se moment sing se no NRC no census haiba thamme so na 14 CSOs na mu no NRC no census to gi mathakta no the delimitation before NRC is conducted and before census to chapchana to NRC to dribokti census to su yaro have pot amkhak yawi aduna aikoina ta sengna haragadi aikoina census e thokibagi matang sing se aikoina 1951 da Jammu and Kashmir da 1961 da Arunachal Pradesh da 1971 da Nagaland da aruga 1981 da Assam da amadi amukka hanna Jammu and Kashmir 1991 da adum ye thokibagi aikoina NRC kind of census ki history sing phakalaga yemu tam de India gi potom lai adade khone hoji census to we are not thinga ga government of India gi mokoi gi policy planning amagi matungina adum estimated oiba pot sagat lakanda madugi pot chapchana keno to ding adum tokshin gi gani haise khone adum kha udabadi nate ado khone hoji khoi yam nungai ri basi khoi han 5th July 2026 the government of Manipur Home Department na tasengna Union Home Secretary da Minister of Home Affairs government of India da khoi gi Delhi da khoi keno amukha subject amukha pallakanda khoi chi amukha thaba thengnai representation of 14 years or regarding updating National Register of Citizens NRC 1951 in respect of Manipur regards in Tawum Tharami. See Maronjai Pathuk Sage the Mon High Sir, I am inviting a reference to the above subject. I am directed to forward here with the representations submitted by 14 civil society organizations CSO of Manipur requesting for updating the National Register of Citizens NRC 1951 for kind pursual and necessary action. Number 2, in this regard, it is pertinent to mention that the state government by letter number IS 3410/01/3/2022 ISD dated 16/1/2023 and subsequent letter of even number dated 12/6/2024 had requested the Ministry of Home Affairs Government of India to introduce and enforce the National Register of Citizens NRC in the state of Manipur pursuant to anonymous resolution adopted by Manipur Legislative Assembly on 5/8/2022 and reaffirmed on 1/3/2024. Nasai Assembly gi phambagi ya mathau taba ikona mamang da fast round panjagi chini ikona NRCC masigi matang da ikona 5/8/2022 amadi reaffirmed the vision of 1/3/2024 toki haibasu sidum palle ani subada the state government of Manipur has also constituted the Manipur State Population Commission MSPC for studying demographic trend, migration and other population related issue concerning the state to aid and assist in policy making and planning haibapot amapalle ahum subada further, the state government welcomed the initiative taken up by the Ministry of Home Affairs for the constitution of a high-level committee on demographic changes (SLCDC) White Gazette notification dated 26/5/2024 undertaking a scientific study of demographic changes occurring in the country and for recommending appropriate policy, administrative and legal measures, wherein the committee is also empowered to nominate additional expert agencies and consult state government, security agencies, social organizations, academic institution and other stakeholder wherever considered necessary. Last, accordingly, while considering the issue related to Manipur by the LCDC having a high-level committee on demographic changes, expert academicians, CSO leaders from different communities, existing state population commissioner, and other agency for Manipur as deemed appropriate may be nominated for consultation. And Haraga Sri N. Ashok Kumar Singh, Commissioner cum Secretary Home Government Manipur, Secretary to Governor of Manipur, Secretary Chief Minister
PPS to Minister of Home Manipur, Chief Secretary Government of Manipur, State Population Commission, Director Census Operation Manipur Porompat, aduga Secretary to MSPC. Haina sumain thagiba pose ngasi di sumaina leide. Sigi matakta ikoi karigi da magta 5th July 2026 ta Union Home Secretary da Minister of Home Affairs Government of India da haidiba ikoi gi Ashok Kumar Commissioner Crime Secretary of Home na thariba no haibase. Says de koina 14 CSOs ki maikai dagi koina GFT on demand mayam tauri adubu koina black and white masi see on legal proceeding mayam lokot pe yanabagi pandam dasu purpose precondition kra mokoina point mapan gak thami. Sigi point mapan jina kai haigya kana Registrar General and Citizen Registration MSA Government of India will not be notified for NRC 1951 updation in the state of Manipur before Census of India 2027, and the same will be published in the Gazette of India. And as Sumainama Yawi number Bida NRC 1951 updating process will be started before the Census 2027 by appointing state coordinators and others, whom the preparations of rules and regulation modalities of NRC 1951 updation to be framed will be started and developed jointly by the Government of Manipur and Government of India as addressed by this status. Then number 4, the NRC 2027 on particular of each and every person enumerated in 2027 as per Amendment Citizenship Rules 2000 will be met available as and when requires NRC 1951 updating process. Aruga mga subuda NRC 1941 and NRC 2027 shall be linked. Those persons who are not able to make link between 1951 to 2027 or to make family trees will be declared as non-citizen of Manipur or Manipuris. Their status will be accorded, decided as per the decisions of the Government of India and Government of Manipur. Taruk subuda is and every person recorded in 2027 census will be conducted with Aadhaar link and to be written Aadhaar number without fail. Final population data of 2027 census will be kept under withheld until unless the completion of NRC 1951 updating process. NRC updating process 1951 is loidaba taragadi masigi karigumba 2027 ge census se withheld the thangadabani having masigi population data of 2027 census se aduga nipan su the hours no delimitation process exercise is entertained until and unless the completion of NRC 1951 updating process or final publication of 2027 census haiba pot se masigi pot mayam sin mayek seng tae madudi khoi tongan ba civil society organization stakeholder individuals singna ta sengna hairagadi ngasidi khoina people representative of people act 1951 gi matung in ngasidi miyang gi mihut oina ka khraba leiraba kangu mayam tawdo thok mayam je toruktabaduna maram waraganda ngasidi NS kano CSOs mayam individuals mayam stakeholders mayam aduga ta sengna hagadi ikoi think tank of Manipur haiter mayam ngasidi NRC gi matang ji sumba makal gi protest tholai adana ngasidi self enumeration gi kano program ama kano da 17 August gi 2026 gi hayeng numit manga trung da ngaire masida hawrni to pot sisu masi hawbi yaroi haiba pot ngasi mayam am thamdari aduga 14 CSO ki maikai du da gi su ngasi hayeng sida madugi matang da thingnaba petition nama ikoi gi high court thagani haiba pot amasu kona da phangi yam nungai dana NRC gi posidi ningthisna mafung fana ikoi mayam na naina hudaba taragati ikoi gi Manipur si lukhi yabagi pot lai adu 1951 da tokiba adugi aduguma census NRC gi potu madugi potu NRC togi potu update togi haiba gatani aduna swaida unnatural growth of population tongan villages mayam hengalak puduna ikoi karigumba self enumeration tokiba taraba adu enumerators sing nasu magi number of person magi yum amada lay potu kayano lai haiba kanda yumbu duna pareng treng haijal agasu semdok shinjin yadabagi magi matakta karigumba kan complain am tobu yadaba potu number Morakanda, Karigumba Makoi Singse, Madu self alone to Hongiba Taragadi, Makoina Maduda, Ekoi Indian citizens Saraga Torkodaba, Madumba, Mayama, Hankok Manipur, Unimasimam, Kando over, Kandok Nova, Honoba, conducted forward, Masiki delimiting exercise to Hondaba, Aduga NRC, update of census to Honda Wazia, Maru, Wafam Mangasi Manipurgi, Oina, Oidi, and Asia Itamzaki. Tagajiri Ozana Tambiba Wafam da Ikogi Karigumba, census it, Iko NRC Taudraga, so census and put a Taukiba Yabagi, Wafamasu Hekbali, Adubu Kogi Tongandogan, Panelist and Tambiba Wafam da Ikogi Yamna, positive Oiba, Wakalon, the higher Gadi, Ikogi,
census tꯧd꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ NRC tꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ census ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯩꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NRC ꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ census ꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯁꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯤ census ꯁꯦ ꯌꯩꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NRC ꯒꯤ process ꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯟꯗꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯤꯠ ꯑꯦꯜ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥ ꯄꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯅ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2011ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯔꯛ ꯆꯍꯤꯡꯅꯩ 2011ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝ 3ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯄꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯅꯦꯀꯣ ꯏꯞꯁꯥꯅꯔ ꯏꯄꯥꯛꯅꯔ ꯑꯅꯤꯗꯨꯃꯛꯇ ꯑꯩ forget to mention ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯐꯝ 3 ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯤꯠ ꯑꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯀꯥꯎꯟꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯝꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯂꯧꯁꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯤꯡꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯜꯂꯕꯅꯦ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯁꯤꯠ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ 10 ꯌꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕ 10ꯗꯒꯤꯅ 13 19 ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕ 10ꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯇꯨꯞꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ NRCꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ NRC ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯖꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजासिंदा अदुकी मतिक हाइदि साथीरे हाइजब तारे पोचैगी ममलसु अदुकी मतिक वांगबा अदुगुम्बगी अवाबसु लेरिङै मथक्ता असिगुम्बा हाइवे सिंगदा अखोगी मरुओइना एसेंशियल आइटम सिंग पुथोक पुसिन ओइरिबा थौदांग पुथोक पुसिन तौबदा अचोबा थौदांग क्या अमा लौबिरिबा ड्राइवर सिंगनसु अदुकी मतिक अवाबा थेंगनबसे अखोई अदुमा खंगना तानारबा उनरबा ngaktani असिगुम्बा फिबम लेरिङै सिदा मरुओइना नेशनल हाइवे 37 इम्फाल जिरिबाम लंबीदा मतम कुइना अखोगी पल्लगा लेरकपा गाड़ी सिंगी ड्राइवर सिंगना एस्कॉर्ट याउद्रबसु गाड़ी थौरगनी हाइना इरांग होरकपदगी अखोई नुंगथिंदा जिरिबाम CRPF कन्वॉय अमा सिल्लगा गाड़ी सिंग इम्फाल तंगना थाजिलकबा हौख्रे हाबा वफमसो दुमा यावरे ओजा साइ मतांग सिददि करि हाबि अखोइना नेशनल हाईवे से थिंगबसु यादबा पोट अमनि अखोइगी लाइफलाइन ओइबदा नतना हाइबसे मसे स्टेट सब्जेक्ट अदुगा यूनियन सब्जेक्ट अदुगा मागी कनकरेंट लिस्ट यावरगा लेबा पोट मनुंगदा अखोइ मसिगी पोट नेशनल हाईवे से अखोइ सुदिंग थिंगबा यादबा पोट अमनि अदुना मेन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मसिगी मतांगदा लेब तारगा आर्टिकल 246 प्लस 7 शेड्यूल ऑफ यूनियन एंट्री लिस्ट नंबर 23 the yaurabini adu haibadi aikoina 246 the yaurisi kind of divide subject between center and state tuni adu 7 schedule the union list entry number 23 yaurabina national highway declared by or under law made by the parliament highway center na pure masigi pot se tawdo pot mo the center na masigi yang kind of tawdo pot tuni national highway act 1956 madugi matungi na aikoigi central government na declare tawbuni highway na national highway singche aduna madugi section 3A to 3J da madugi yauribda madugi land acquisition gi matang moi lokchen mako to usune highway to pot malam lonamak aduna section 5 ta kano national highway gi union government gi portal moi gi laibagi national highway pot se lon mag yaure adu sigi pot se koina hajening badi section 8B of the national highway act 1956 ta chapchan yaubune basmaina no person shall obstruct normal flow of traffic on any national highway and yaw pot se koi se kusira sine ba tori pot se adu ta ga di ai koi uji BNS ki BNNS
की मधुगी पोता लेरिबा सेक्शन मयाम दुगी मतुंगिना करी करी कैदोबु याय हाइबा मतमदा इवन 6 month तगे हौरगा 10 years फावबा इवन जेल थंबा याबगी पोट फावबदा अदुम लेरिबा सिगी पोट मयाम सिंगसे आइगी पोतदी मसिगी पोतसे यामना एग्जाम्पलरी पनिशमेंट अमो ओइना मयाम सि सुमाइना नेशनल हाईवे थिंगु मतमदा मसिगी पोतसे खोइ सुमाइना चाइना फंगी को चैथेंग फंगी को हाइबा पोतसी इवन कैनो तोहनिंगी अदुना मसिगी कोइना सेक्शन 190 दा कोइगी जेल up to 2 year fine or board मधुगी राइट नत्रगा अनलॉफुल कैनोगी असेंबली तो मतमदा हाना बि यावरी अदुना नेशनल हाईवे 1956 सेक्शन 11 दा फाइन up to 5000 अदुगा vehicle do seize to बि यावरी मधुगी पोट मयाम सिंगना नाकल अमदा मधुना नॉर्मल पोट ओइराकांदा एकोइना सेक्शन 163 of BNSS दा अदुगा हाई करी हाई police usually gives formal warning first warning to about ki hali ba dum ba irang thona ba thona ba size na pi hype ta gazo moduna kaguma yaraktra gadi aikoi ta seng na ha gadi protection of damage to public property act 1984 and sometimes UAP act link if linked to insurgents group oi ba tar gadi madu palaga pha ba pun ba yai hai na su adum laita ba nati aduna mo khoi gi manipur thoi post e amana public property damage to pot ki magi damage to public property act 1984 to pala ju are aduga taseng na haragadi koina kanogi ngasai koina national highway eki matung da palaga su madugi section me am palaga su BNS ki madugi section me am ma BNSS ki palaga su koina moi manung da magi hojiki thugai bagi property eki 1984 do yaw was a fine plus up to 6 month jail just blocking to bagi aduga violence nataga writing yaw matam da 2 years ai panjagi aduga causing death yarok pataraga 10 years jail thamba ya have port yawri damage to highway or tagadum fine to modu seman bakan yaw port sing manipur gi ona dinga si fawda lambi je mi na tho taw khaira ga su lim thinga su kem to bu ude na suma mayam sina maram wora kanda ekoi ta seng na haraga di manipur da law and order si ekoi gi chana da ba ching amri tamgi ani thonga leiba aduga rule lo leita lebak amni hari sina ne lowi anu sumba port mayam sing sina maram wara kana ngasi de koina suni leiba kangu sing duna ngasi lambi da phonga tho khaibi matang ekoi ta seng na haraga di ekoi nahan ekoi mapal lamgi gari driver sing na puthu oga moi gi toan ber receipt mayam taroga media da viral ora ki koina uda banate aduna sigi pot mayam yamna unconstitutional oiba conduct mayam si masigi pot sogaliba MLA natraga minister sing du expel to we majority of the vote madugi lawra kanda high pot leiba je koi manipur da toina ude aduna manipur yon thokpa ngamdragana koi ka seng na haga de manipur ji bandhan tham dok yana khan ba man ba mayam ama koi manipur gi soil da starting from common people de horoga de miyam da terror fall iba am pai ba terrorist group de horoga ta seng na MLA minister bo yoksalaga thabak torobra ha pot na supreme court ki kai hai tare magi principle gi manung da ma yaw ri koi mayam jo haina ba no one is above the constitution ha no one is above the law ha pot se ekoi swai da ta seng na haga di ekoi taseng ude adana koina kasab abandagi bharati case 1973 gi pota ekoi taseng na fundamental rights amri directive principle gi matung inna ekoi even PM CM ragi kind of high tare MLAs mayam sing MPs mayam sing bukta magi taseng na kind of tobuya action lakupi am koi matak haiba pot madugi tagi bur mayam de koina ningsing ba mathau tai na khali natraga di ekoina sugum mayam sing si sum yengduna leiba taraga di haiba tare manipur si koina ngasi sinking community oire hai bisi mathak ta ekoi ta seng na ga dun lup khraga ekoi kan be do mong da ngak yoro pot ai du yoro bani sum highway extortionist mayam aduga am paira kanda praja sing da mokoi gi nomui berel matun onjala kan ki han kangandana miyam bu ta seng na hai de tangdu lai ta da punsi mu ohelaga hat pat tup ki han ba fa ba punba ransom tan pot mayam tru bisi masi silence spectator na government lai badi aran ba khongthang ama government lai bagi wan thok lai ta pot am oigani ad national highway sing present protection tawna ba national highway protection force chembra natraga state ki forces commando sing chinraga tawgani na home minister lauthok tonbra natraga na mathau tawhandana lairiba paramilitary forces mayama India gi adugumba toan ba kanogi forces army including army Assam rifle BSF aro atop Indo-Tibetan border police force atop mayam maming pandraga su yawn ngasi lemna lairiba pot sing se masigi pot mayam season na ekoi lewak miyam ki oiba lifeline aduga taseng na haraga dinga city ekoi gi driver mayam gi awaba ta haliba pot sing chu kanna bon of the government na so thudang de lopum thu e na is mai thamjak
ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯜ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MSPD ꯁꯦꯜꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯦꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯤꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯤꯕꯝ ꯊꯣꯛ ꯈꯔ ꯊꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯥꯟꯕꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟ ꯖꯒꯥꯗ ꯈꯔ ꯎꯔꯒ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯎꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯃꯤꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯍꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯦꯀꯦꯠ ꯋꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯤꯡꯉꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯚꯤꯂꯦꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ MSPG ꯁꯤꯜꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯏ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯌꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯁꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯊꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯏꯟꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯄꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ MSPGCLꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯏꯚꯟ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯄꯥꯎꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯖꯍꯧꯏ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯦꯡꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯨ ꯋꯤꯜ ꯇꯦꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤಲಿಟಿ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯥꯜꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯜꯍꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯥꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯗ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯎꯟ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯃꯟ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ MSPGCLꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯃꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯃꯥꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ MESꯇ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯨ ꯌꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MUꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯌꯧꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯌꯧꯔꯅꯤ ꯀꯨꯗ ꯍꯤꯞꯄꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤꯅ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯏꯟ ꯁꯣꯔꯠ ꯗ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯇꯨ ꯇꯤꯆ ꯋꯥꯟ ꯇꯨ ꯊꯤꯡ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯚꯂꯤ ꯑꯦꯟड ꯇꯨ ꯊꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯈꯥ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯔꯥꯏ ꯆꯥꯏꯊꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a family ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ
ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇ ꯇꯥꯏꯁꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯐꯦꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯁ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a family ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯅꯩꯕ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯀꯟꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯊꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜ ꯋꯤꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯆꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯏ ꯅꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯟꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDPꯁꯤꯡ ꯊꯑꯣꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ IDP ꯊꯑꯣꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯨꯞꯅꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯖꯜꯂꯒ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯕꯦꯔꯦꯟꯗꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯎꯈꯣꯡ ꯋꯥꯈꯣꯡꯗ ꯐꯝꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 2ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ IDPsꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯞ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯨ ꯗꯤꯌꯔ origin place ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ खितंग अपडेट तौरकांदा मखोइने AC रूम द फम्बदा नुंगाइरमगनी अना खल्ले अदुमाइना AC मक फम्बिद्रगा फंगनबिद्रगसु मखोइ मियोइबा मने हिंगबदा दका लैबा माकी कोइ तसेंगने हाइरगदि कोइ अतोप कम्युनिटी सिंगसु लोइ लैरबंगने दु मैते युमसादा कोइगी निंगोल का पिबा का अदुगी तोंगान सिना फमे हल्लमनगी नदरसिना अदुना सिना चाक्षंग सिना सुमांग सिना अदगी मयाम ला फमफम का मचा कोइ मंगोल कोइगी मयाम अमा कोइ थम्मिदनको सुंबा मयाम सिंगसि चपमानना मदुगी पोतो लांजेना लैबा पोरो पिबा ngamद्रमक्सु अखोइगी लैभम चाफम अदु पोतो बोगदी निंगथिजना अरेंज तौबिबदो गवर्नमेंट गी मथौनि तबम थुएन आइ सुमाइ थमजगे थागचरी ओजा ना ngasi चिल्लब मतम क्याबो काइथोकपिदुना कोइगी ngasi थौरम मसिदा लेंबिरक्तुना यामना मरिक चुमलबा यामना मरु ओइबा वफम क्यामसु थम्बिरे ओजाबो हनिंगा लेतना थागचरी matang asida news analysis loisinjare meeting tabiriba punamagpustu amuka hana thagachari Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply taubiba yagani Hena akupa marol ki damak 7005063196 natragana 9366230077 da contact taubirao natragana aikhoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau.